So I think Pirates was just too much for it. No Musa Lebusa aqhamuka ngalolu. Oh, on the 60 minute. Umfukeng kusho ukuthi bamfundisile ukuthi iRaf idlala kanjani. Shaye umgxobanyawo lapho umculo kaCothoza eminaye. Ibhola lingasekho. Ngoba phezukonyawo then there was no cut because ureferee ubenganakile. So iRaf yabo-ke nalomfana lo eminaye iqale lapho mangingaphosisi 6 minutes yeah iqale lapho ngoba bese kudlaliswana indluzu Pirates ibeyimaka ngendluzula iliphasa ibhola lifike emntwini laba uzolithola ibhola kube khona umuntu esespacini angamboni ukuthi amphasele on time uzophasa lo oseduze nabantu ukuthi kube lula ukuthi amakwe bese qambe ephaselwa lo muntu ofree sebe close ukuthi Pirates izommaka then ama passes akhona azoba u3 asuccessful ibhola selimakiwe because umuntu osespacini azi noma bebengamboni yini well done ishayiwe free kick lapha we-head striker uMakgopa yabhala Orlando Pirates again uTito uwenze ezika cishe fane nekwa negoli likaLilepo yeah kube yilo offside kube long range lapha ya wathi uyalhead uMakgopa